Aramoro wakka churidu kakaduo magna dirma wa moro lowe tekwa kakachuri sanu mega achuri ke megi tim miro loko mapira tek amo chadem lok tuju maber kan lok ne tekwa yen muru me mabe ni alla dit mawa ateru tena ai kanicha ki kanicha adu ite kwa awadi ubere kama neng ni ikarama wan watika yelo kanicha tikupa jalani ni wom wang lep with the talk or 2015 Nubu Uganda Mira and War in 2020 Luang Madip Ujakai Kanicha Madip Ma Jendadan Nubu Anglican Church of Uganda in 2020 Maluan Chakani Ikim Anglican Reform Anglican Baku Betichawani Hien Bupokiki Church of Prophet Uganda Any karma one watika water inuni 2020 ma kabita chaubarani iyo mawa old where one what kitchen you watch our when era ya one low in where of me tik matek do tio do tik matek ko em to achuri ku window walk down the bar awuru ki Wot kitien kun watiu yataria nawa imuchweni jema duo timeyo awoti woni bero wanyo ni pero mo ngoro karuma ka pero ngoro romo ngoro diel romo ko diel enoni karma kitiru uribu wan duruka chel province secretary bano reverend kano ngeng mo choy waraga Macam berwajib ni lok marimbum Anglican Church lok ada tak em ki kumeni idroba mamegi ma kakwaga ngamindi jawa det mama ngono jeli biro chabu jel pacem jana lu o wadi wangon yen em itika dok dok daru dok achuri itekwa Actually, when you are in the mouth, you can be done. Be back in who look, Madrid, the then Madrid in 2020, I know what you want to need to walk there. Pocket Pakanita the enemy. Your material reform Anglican. Get your material church of Proven with Uganda. Sadera ngo ma wunu mukune wunu diro Sadera chill ki ken ko bidi chawani province secretary Reverend Kano ngeng maloy chato province Uganda ka chill ki province secretary maloy ko agenda karba ken tika da ki penyugini wunu tika da ni wunu wigi Anglican Wuru ngayon kina Anglican chakakin. Anglican tibu. Mau chakakin ekla. Anyway, kimoni Anglican. Abida in chakai wigineti. Don't give ma unwe umirwo. Ena ye keep ma tibu ni wandiki kwe kere. Ne enu ni kubeli jawani. Oh
provincial secretary Batika Telo Anglican Church Reverend Kador Ngeng Kachil ki provincial secretary Batika Telo Reform Anglican Doki di utwo PN kin mo ma dit loyo apila loyo ta kwar ka mo de peke actually man lo ka ngo mam yero one ko funti ko lo kim no mero funti ko lo ki era yeu do achile kenni moro goro daro moro kiru te kwar ba meggi ene we ko bi chawani gaji ni tika dero kila lobo tika to ya churi li tina churi ti godi kete ene a churi yang te kwar mo churi ko mo te kwar churi ni beti la tikit mo la tikit peri lo churi te kwar mo churi mo te kwar churi ni mo ni mo makiti ene ni manuti kero ya churi ni mo ne peri ya churi pego peri ya churi kita kwaro ko be wadongo atamri reform agenda man reform agenda Anglican Church ba ko be chawa ni ya bi o itimi no bachuri kaje bala telu ya Reverend Patrick Lumumba o miero punwu ni no o kiro pego de ene ba waruti dan wenka chira chira ko doka de ko gini pe po ku be ko be chawa ni Anglican a bishop ba arawemo kanisa matele diocese of Northern Uganda the Reverend the right Reverend Godfrey Lumumba tamoni bishop mambo telo reform agenda go nyo bibero Reverend Patrick Lumumba gine e on di dohi gine wuru wenyo manei gima yang tibu wajo ni dok dar te kwa gini ene enko achuri atawne akati bi wajo dok ene ni inuenye ene mabu bienu ni pien ko bi chawani achuri keru gi pere pien kurni kama gini ya kuchumi ye pere kuni doki nyuene mi bar kim dana ni dok kili kachuri to ama churi mara loka ni daru ki dini pa Kristo ni ene matika kelo pero ilo bachuri ni udok ya bile mabiko dok na komala